Klinci i klinceze, sportašice i sportaši, školarci, dobrodošli u online vježbaonicu trening broj 11. Dobro se zagrite, dobro se razgibajte, ispred nas su danas 4 vježbe. Odmah ćemo krenuti, imamo širina stava, širina ramena, radimo poskoke lijevo-desno. Radimo to cijelo vrijeme na prstima. Ako vam je to problem, možete otvoriti jednu nogu ili drugu nogu. Bitno je da radite i da ne odustajete. S ove strane kako izgleda, idemo na prstima, lijevo-desno, kao da skijamo. Ste spremni? Na 3, štoperica 30 sekundi, 2, vrijeme, spremni, 5, sad. Samo diši, prebacite težinu s noge na nogu. S ove strane da vidite kako izgleda. Samo diši, mekano na prstima. Još malo, 30 sekundi. Odlično. Prva vježba je gotova. Drugu koju ćemo napraviti je plank, ali pas, sa nogama prema iza. Kako izgleda? Spustimo se dolje, kleknemo na pod, odemo malo rukama prema napred, podignemo koljena tik iznad poda i sad probaj jednostavno iz ove pozicije staviti pete na pod. Spustimo tik dole. Ako vam je teško, držite plank pas. Štoperica spremna na 3, 2, 1, vrijeme kreće sad. Kroz izdah. Nađi si tempo koji ti odgovara. Probaj staviti pete na pod i svaki puta izguraj se ramenima prema iza. Diši. Još malo. Pete na pod. Leđa ravno. Vrati se u početnu poziciju, izguraj ramenima. Stavi pete na pod. Još malo. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Još malo. Odlično. Gotovi smo s naših 30 sekundi. Sad ćemo malo skakati. Kako izgleda? Napravit ćemo lagani poskok prema napred i povlačit ćemo tako da osjetimo stražnu ložu prema iza. 1, 2, 3, 4. Dobro. Treća vježba spremna, vi ste spremni. Nemojte previše skakati, pogotovo ako ste na katu da susjed vam ne lupa. 3, 2, 1, lagano. Ajde. 2, 3, 4, lagano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vuci noge. Tako. Mekano. 2, 3, 4. Još malo. Hop. 1, 2, 3, 4. Još više. Hop. 1, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Još malo. Hop. Idemo završiti. 1, 2, 3, 4. Odlično. Naša treća vježba je gotova. Četvrtu vježbu koju ćemo napraviti je prekorak preko stolice, ali noga po 90 stupnjeva. Kako izgleda? Napravit ćemo lagano čučanj. I sa tom nogom dignutom gore idemo preko stolice. Čučanj, preko stolice s ove strane. Širina stava, širina ramena. Laktima taknemo koljena. Dole. Dole. Spremni? 30 sekundi. Ajmo. Vi to možete, ja vjerujem u vas. Desna noga na 3. Idemo prema van. 2, 1, dole. I ajmo štoperica. Napravi si tempo koji ti najbolje odgovara. Prebaci težinu s noge na nogu. Samo diši. Još malo. Sjedi na pete. Laktovima takni koljena. Svaki puta spusti se dole. Još malo. Disat. Dolje udah. Gore izdah. 30 sekundi. I to je to. Mi smo napravili jedan krug. S obzirom da je već 11. trening, probajte napraviti 2 kruga ili 3 kruga. Izazov je bačen. Sretno, bravo za danas.